Good evening, Fkala Flahia to Hane, the Donna da Wala Dala to Tupu. Na kaya manaki ke whai hiki anga lahi e pepa tupe fau he de la hau hiki pule tupe ko le lifu palemia ko toke talangi. Kaya manaki ke mitaki e tuang he motu. Pehe e le lifu palemia ko e tawa manaki ang he whadu ke lata mai pepa tupe lahi ke lahi ke ono ke he whalu matapoto whakaholoanga kua whakatoka ki ai. Koe wala mua hanga o ie ke hea te tūru a te okoroa. Pika tū, le wiki ai ke na hūhua ai ke whakaonga ai he te tangata hea te tūru mutu. Koe hila, vai, telefoni, para tū. Te whamanausia na whamahani te tūru ngā ke bihi e. Te mana whamahani. Kaka te mana whamahani e whanati te tūru ngā ke le wiki. Ke tū mau e whakawa mo e muiang he tau korani. Si koe taha mana ia ne manatu ke matu tuki tū mau ke le wiki te tūru te korona te tūru. Ke mai ke te tūru ngā ke ua whaile kua. Ka e tuku hifu e te mga aho ne whaile kua e te korona. Si ke mana whakamua i e kamana ke ua aki te tungi te tangata ko nolonga i ne whakatawhana. Ke whakausia e ua 10% ne toi mai he whangafuru ne purenga ai he tau ua he whanateu. Si koe anono ngai ne whakatawhana koe tau siu se whewhi e tau whakamapoko whewhi tau tupe. Si hai ai e tau ngahua he whakatawhana maa ne tau siu tunga e civil macquarie mai bond store. Hai ai whuki a anono anga he whakatawhana ke whora mena ke runga ki hangi tau taxes. Te tuku hau ke tau tangata na whamai ke kaupura tahama tau tulu tau tangata e waewa. Si ke mai ke ro tulu ki whai contribution ke he tau tulu tau. So ki te mene ne whanau for the whana maa ni ki tau si. Aila mau pōpo ka tātai ki mene ni. Ka mamuna ki o ngai ki kua mau pōpo ka mai ki tau tulu ki tau si e tā supplementary appropriation he tau mga hui mo. Ka koe mene ki tūrua ki koe wiki anga whuki ni he tau koroa tunga education and health. Koe se tau tūru mga ni. Te tangata hua tau tūru. Ki se tau tūru mga ni koe konata dui ki ono ki tau tungi haro tūru. Whai awa te nusi tō te tā. Te ngāta ne kua uka i te tūru ke replace mai ini wei. Si o te tūru kumi tangata ke mai e ke whangahua ai. Si mare tupe e whakatawhana ni wei. Si hei ai e whakatakataka whakatawhana maa ni ki ono ki tau si bihia. Nō matai ai ke whewhi koe kauruni hake te tungi. Te talia na tūru ki nā nofoi. Ke ngā hoa hea te tūru o tunga ni manaka te tūru. Vāre ke ua ake koe investment and development budget, koe tupi ia ne orona whakatawhana. Ke ranga ki hake pa ke tāranga ai te wanafu ke lātai investment. Ke lātai me te tūru o koutu. Si ke tupi ia fuki whakatawhana ne orona ke whaila mga te aa mai te donors mga ate ke nusila. Hako nusila ni lahi tupi ne fuki mai ke ranga te whakatawhana te tūru. Kai bihi fuki ne te masene ni mō te mai te tūru. He ha te tūru ni a tau rari anga. Si bihia fuki ni mo e te tupe mo mai e he tangotu ko rea, ko Sibani, ko Saina, ko India, EU, ke lamatai e ke tau investments i e te tūru, ke mai ki te tūru ke asi hake i tanga hoa. Rātai me te hoa te tūru mua atu fuki i ro tūru, nenga hoa i whawhai whakatawhana private sector. Koe tau tala ne longona koe 5 miliona tālaka nā kai langota tai e pepa tupe pehe li lifu palemia nā kai amanaki ke pia. Kai longa whoki ni e tonga huago tu mau e whadewhana ke asi haki ke tu mitaki e motu. Mitaki tu ang he tupe te tūru, koe tukane ke hai whamahani, lauri te tūru ke ua ke mana ke tau se mana whakahinga pārini e balanced budget. And the budget will be balanced, there will be a small deficit he hāngadara. Ka i koe mreia mahui ngala ki au e tau si angai. Ke ua te tūru ke onono ke pēki kai tāna whapu, ke onono te tūru ke lahi deficit. Ke hangangi rea tu anga whakawhana. Kai ko bihia kua rāte duini ke onono ke tau supplementary appropriations ke kubi puhala ki ramatai ke ua lahi bihia. Kai ke kua whai. Mahani ai whai tupe lahi te kua whakamori e lātai me budgeting. Aba muna ke whakamori e ufuru masene ne tai ne tāne tau tū. Kai ama muna ki whukinā ke ono anga ia ni ke tau
tau maanga, tau matua whakau, tau tangata hua he private sector. Na whamitaka te tūru he whakatawhano, mana mga muka ki tausi. Ka koe laumatai anga lātu mo tūru te private sector, muati o tūru te tangata hua. Nā kai muka muka sipihini mo tau mamatua. Sipihia whukini me tau mamatua eke pūre. Haka mana kihe ka haru tūru whakatakataka i nā tāmi tau hua haru tūru. Mai he whakatawhano ne langmatai lahi ke niwe me whua ke tau tupe ke lātai e me pepa tupe ha niwe ko Niuean. Ko ingo halo tūla tau manatu ki he tau kua male, financial year e kua male. Hākau tōna tūra whiawhia rau tūru ke puhara tau tūru ne o whakasila ki ai a tau tūru a waka ai ke mea. Whiawhia rau tūru i anono mai koe anono tau tūru ki mua, me anono tau tūru ki whakaanga tau tūpe ke tau mene whakahinga ki tau investments. Ke lātai me tau tangata he tau tūru koutu, si bihia whukini me tau koloa he tau tūru koutu. Mui asi hake anga he tau ngahua ke whangahua ke tau tangata. Nā kai ni whakatawhano a bihia whukini whafo he whakatawhano private sector. Si ka mene i hako ni whiawhia ai. Ki he lau tūru anō noa hako te tau he mai tūru kisi anga ki tau whakatautaka anga ke lātai me horo angi mua he hata tūru koutu. Ono te ke tau ka hau ke tau ke liu ke vilia e mut whai hiki ki anga whukinai me ono te whakatawhano ke tau whakaholo anga ia. Ai manatu koe kamerala taka hata tūru ke tunga i whai tāle pe wharonga. Ke ono ki mua lima, puke hong furu, puke ua furu tau ki mua. Si kua rāti tau tūru ke buitua ke tau whakatakataka e nuko whita he whakataka. Si ka eke ni kua tō mai ke behe rata tūru ke pāhari vili kua whai mana ke tausi e ke kisia te tangata. Koe te panigi ni whiwhira tūru ke tō mana. Ka ia mamuna ki behe tausi pa waki. Koe tausi hako he ia i loto he tau mata kupu poranga nuko tausi he whakatawhana e hao. Moe caucus ke lātai mo te mumui he tangata he tau tūru koutu. Pehe lilifu palemia koe mena he whakatawhano ne wholi tu mau ki ai ke maua tupe koe mena ia whoki kua whai hiki ki anga ke whalu whahinga hua ko kisia ko mai ke maua tupe ke lata mutonga hua he whakatawhano mai motu. Whalu a whaholoanga he whakatawhano kua manako whoki ki osi hake e tau pisinisi i whafo he whakatawhano. Koe whamatalanga he tangata ko tikitaki e whanoanga ke lata mo Pacific Climate Change Roundtable he ue tau ko male ko pehea ia koe tau hiki ki anga he matangi o maini mo tau mase ke lea. Ko ia nei ne whamatala ko he tohi kupulahi he whakatawhano Niuean ko Richard Hipper ke tā whanoanga i whisi whaitapunai. Pehea ia ko lata atu Pacifica ke whakatakataka e taunga hua ko mai ke tausi. Pehe whokia ia nei, tahe mena kua uka lahi koe mai ki he tau motu Pacifica ke moe tau tupi ke tausia ki taunga hua ke langmatai e mai ke no nofo moi hanga atu ke tau le kua moa mai ha koe hiki kianga he matangi me tau le kua tupu whaofo. Lahi tupi kua whakakisa ke lata me taunga hua nei kai uka lahi he tau motu ke moa. Lahi he ngahua he atu Pacifica ke moe tau tupi nei kai hai ai ni e tau le kua tupu whakaofo mo hiki anga he matangi ne whai mua tu mawanga ia ni he tau atu motu. Lahi maha ki whoki e masa ke lea hako e tau le kua nei ke tau matangi ma kua kisia ai malikisi hake tau le kua ke atu Pacifica. Pehea Mr. Hipper manako lahia ia ki kisia whai mena kua maua mai he tau whakatutalanga he whaitapunai. Kua lata he tau motu he tala haue ia ke liliu ke kisa ke tau mena neo mai ai. Moe lali ke liliu ke moa e tau tutuanga mitaki ia. Koe tau mena kua lata ke tau se ka whaimatuta ki anga e tau tangata mo tau tawhua ke tau wala tahi a Niuean. Pehe ofisa tulisi mo tangata lewe ki atu ke mtakau o matawhua ki Niuean ko Vanessa Marsh lahi e mahuinga ke iloa e tau mena kua lata e tau tangata ke tau se. Pehe a Vanessa Marsh koe tau whakakuanga he taha pulotu mai mtakau o matawhua ko Olive Andrews he whaitapunei kua lata ke mailonga he tau tangata o tahi osi, mua atu ke lau tolu kua tau se pisinisi ke tau wala tahi. Whakaako e tau tangata puke tau operators nei ha mautolu, ke mui tua ki he tau whakatokanga ia, ko e tau whale watching regulations a ia, mui iloa mui mahino mita ke lau tolu, ha whi tau mena ha lau tolu ni kua maiki ke tause, mui ha whi whuki tau mena ha lau tolu ni nakai maiki ke tause. Si mahuinga lai whuki tau whakakoanga nei ke lata i mo lau tolu,
na kai hokoia ni ke tau tangata ni o atu ai ke kiskis ke tau manu ta whā, kai pia whoki ke tau tangata ni whā uta tau tangata veawa ke fusieka, moi pia whoki lau tolu ni whā mahani ke kisikise mai ke he motu, mai ke lau tolu ke kisia, koe hawhi e tangata ni kua hako hana puhala ke kisikise atu ke ta whā, mo e hawhi whuki a whalu ne nā kai hanghami taki, whakisia whuki tau tolu e tau whakatonga tau la ne whā o mai ke motu si nā kai I loa whakamahino a lau tolu koe hanei e tau whakatokanga he motu ke latai mo e puipuianga ke tau manu ta whā, si koe whalo tau whakakoanga nei ke lali ke langmatai atu ke tau tangata ke maike ke tala atu whuki ke lau tolu. Koe tau kumikumianga whoki tal hau Vanessa ko kisia e fulfloala he tau manu nei mo tau mtakawi ko whamahani ke kisia ai mo atu ko kisia tau whuata ki halangi nge he whahi tonga motu ka koe tau mamatua whiwhine mo tau punua la lahi ni ke nonofu ke whahi ke lau I makefu. Lahi e matutakianga he tau le kua mai hiki kianga he matangi mo tau ngangao ke tau tangata he whakailoa he matakau World Health Organization ke he taha whonoanga he tau motu he Pasifika I Fisi ke ono atu ke tau le kua mai he hiki kianga he matangi mo tau le kua tupu whakawho. Pehe I hukui he kautaha WHO ko Dr. Roko Kim ko e whakataitaianga ke he tau mangahala tō la tō kisia tokolonga e tau tangata ka mo e tau ngangao malaria, dengue fever, hihi, typhoid mo e leptospirosis. Koe tau mga ho pehe nā kua whailoa he kautaha ke tau whahe malolo seno he tau motu takitaha ke mautali e tau mtakau ke tau ngangao penei ko la te whoki te lahu ia ke whakakoe e tau e ke kafo ke whailoa whakamawhisi he tau whakatuwhono ka tupu e tahale kua penei ke mai ke whakamawhisi e tau langamatai. Koe whakataitai koe tahe seo limo fulu e awhitangata ne mamasi a koe tau ngangao penei he tau takitaha. Pehe kau taha nei koe hongfule tau ka male whāni e mana ko kisia koe malaria, koe hihi, nā kai lahi kai, mo e taumatangi malolo lahi. Koe kumikumi e WHO ke māo nei mo kisia koe walu e whangangangau me tau mase ke lea kehe, ko mawai he lalo langi. Koe tau ko male ne loa lahi e tōla ke motu ko Niuean. Nā kai moa e taki e ke kafo he au nei ke whakatutala kia ia ke tau hokotaki no he kautaha World Health Organization. Ke whakahiko te wala tala te tupu ke lata mai awhiawhi nei, koe tau wheua lakapi fitu ke kua mana ki ke liu ke kamate a whaiu mo he whahi tapukahau a hong whurmatoli e iulai. Koe tau tutuanga he mga nei, kau tuanga ia tuape osi e tau wheua whakamoa mo he hong whurmatolo e ala, tu ua vasele mo he hong whurmataha, e ola tu tolu a Southern Marlin mo hiwa e ola mo e tu wha a lofi mako mo e walu. Whai hokotaki whoki kua amana ki ke taha whoki e mtakau ka huhua tu ki he tau wheua he whahe tapukahau, kai nā kai la mahino mai ia he mtakau e nā iu kua whakamoli po ke nā kai. Amana ki ke whakalaulahi e wala tala nei ke tau ahu I moa. Ana da wala tala tu tupu ke lata ia mea whiwhinei tuku atu whoki e tau mana tu whakalawha ki he mga whaoha wakatau ha koe tau loto momoko ki he whahe oki e waha tapu.